Dobrodošli, dragi moji, veliki pozdrav. Dobrodošli na moj kanal Riznica iscjeljenja. Pozdravljam vas sve ma gdje bili. Evo me u još jednom prekrasnom videu, u jednoj čaroli koju sam spremio za vas. Nadam se da će vam biti ugodno ako budete ostali uz ovaj video, a znam da hoće. Spremio sam za vas jednu zvučnu kupku, zvučnu čaroliju sa gongom i sa ovim tibetanskim činijama, zdjelama. Znate da sam ja zvukoterapeut licencirani, Institut Peter Hess iz Njemačke, i evo želim da vam poklonim na Riznici iscjeljenja na mom kanalu ovu zvučnu, kako sam rekao, prekrasnu čaroliju. Okupat ćemo se svi ovim predivnim zvucima ovih gongova. Tam tam, kineski tradicionalni gong i gong sunca, Fen gong. Imamo ovdje, rekao sam, tibetanske terapeutske visoko vibrirajuće pjevajuće zdjele, činije. Imamo u kristalnu zdjelu, bijelu. Još su tu određeni instrumenti, šamanski bubanj, zvona, cimbala. Tako da, evo, ako želite ostanite sa mnom, opustite se, relaksirajte se. Jednostavno, zvučna kupka je koncept meditacije, meditativnog je karaktera i naravno, kad kažemo odmah meditativnog karaktera, znači da jednostavno zvuci ovih instrumenta utiču na naše ćelije dubinski. Dakle, kupaju naše ćelije ovi zvuci koji su iscjeljujući, visokofrekventni, svjetlosti, dodiruju svaku našu ćeliju, peru je, čiste je, kupaju je. Bitno je da vi imate svoju namjeru, šta želite da riješite, ili da izliječite neki dio tijela, da iscijelite ako imate problema, ili da otklonite neku blokadu, može biti na emotivnom tijelu, u vidu emocija, loših misli, trauma, straha. Može biti, znači, namjera da riješite neki svoj problem u vezi odnosa, emocija, rekao sam, ili nešto opet treće. Znači, vi postavite namjeru prije nego što krenete. Dakle, formirajte vašu namjeru zašto želite da namijenite ovu zvučnu kupku i jednostavno prepustite se zvucima, čaroliji ovih instrumenata iscjeljujućih. Naravno, ništa ne morate da radite, možete leći, stavite slušalice, najbolje da se opustite. Udahnete par puta na nos, izahnete na usta, lagano, ili možete sjediti kako vama štima. Dakle, ja ću biti tu, voditi vas, slušat ćete samo ove zvuke, prepustite se čaroliji zvukova i naravno jednostavno opustiti vaš um, vaš duh, vaše tijelo. Moram kazati da zvučna kupka, gong kupka, djeluje na redukciju stresa, na nervni sistem, oslobađa od stresa, od napetosti, djeluje na lijevu i desnu hemisferu mozga, uravnotežava, balansira te dvije hemisfere, na endokrini sistem, dakle, žlijezde sa unutarnjim lučenjem, djeluje pozitivno na srce, na mozak, djeluje pozitivno na izlučivanje toksina, zato u tečnosti, znači gdje mi izlučujemo toksine, otrove. Zato je potrebno poslije zvučne kupke piti što više tečnosti, odnosno vode, čiste, da to sve ode iz tijela, loše. Zvučna kupka utiče i na pranu, ki ili chi, na životnu energiju, univerzalnu, božansku, kroz meridijane, kroz čakre, kroz naš energetski tanani sustav,
naše energetsko tijelo jača, pročišćava, dakle tamo gdje su blokirane meridijani, blokirana energija, zvuci dopiru preko limfe, preko krvi, preko tečnosti, preko vode, dakle, u našem organizmu i jednostavno dolazi do sklanjanja, do otpuštanja, do čišćenja tih blokova i blokada unutar nas, na svim suptilnim nivoima našim. Tako da, eto, ko želi neka ostane, puno je efekata, puno benefita, podmlađuje, osjećamo se mirnije, spokojnije, ljepše, bolje spavamo, raspoloženje nam je bolje, osjećamo se veselo, razdragano, utiče na imunni sistem, podiže snage imunnog sistema, te ćelije. Dakle, možete postaviti namjeru, krenut ćemo polako, za što želite, za isceljenje nekog dijela tijela, psihe, ili za pojačanje energije, za regeneraciju, za podmlađivanje, što da ne da budemo ljepši, harizmatičniji. Ja ću polako krenuti, vi postavite namjeru, koju god želite namjeru, dakle, da postavite da ovi zvuci jednostavno dođu i dopru, povežite se sa zvucima, slušajte i polako ćemo krenuti, smjestite se udobno, napravite sebi atmosferu, možete upaliti svijeću, mirisni štapić, nešto već što vama onako prija i krenut ćemo polako sa ovom isceljujućom meditacijom, gong zvučnom kupkom, zvučnom čarolijom, koju ja poklanjam srcem za sve vas. Pa idemo, dragi moji, lagano, kanal riznica isceljenja. Vi koji niste, zapratite da možete znati šta radim i kad radim, kad stavljam nova videa. Opustite se, lezite, dišite, lagano dišite. Udah na nos, izdah na usta. Par puta. Možete otići na neko mjesto gdje vama prija, u prirodu, kod jezera, kod mora, kod vodopada, slapova, u polje, u šumu, kraj rijeke. Zamislite gdje se vi osjećate sigurno, spokojno, lijepo da ste na nekom takvom mjestu. Možete zatvoriti oči slobodno, bolje ćete se opustiti, bolje ćete primiti zvuke isceljujuće, sve frekvencije isceljujuće, energiju. Idemo lagano.
Toliko, dragi moji, ostanite još par minuta u ovim zvucima, da se sve integriše u vas. Pišite svoje komentare, nadam se da vam je prijalo. Pišite mi u komentarima ispod videa. Riznica iscjeljenja, zapratite moj novi kanal. Pišite senzacije, jeste osjetili utiske. Ovo je bila kratka zvučna meditacija sa gongovima, sa zvučnim tibetanskim zdjelama. Nadam se da se vidimo uskoro. Ostajte mi blagoslovljeni, ostajte mi u svakom dobru, u harmoniji, sami sa sobom, sa Bogom, sa bližnjima, sa univerzumom cijelim. Veliki pozdrav!